الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيا الأمساسو هجريا بكلي أني كمناني أني بناني أني سبا شهر السفر من هجرة سانكلو فلنا بسونيو مغاني سبناي. ميلاد النصارى كجاتي بافلا أني مغاني كلي سانكلو كونونتونا بسونيو وبسبناي. أمبي دولة بغو مسجد الرزاق كونو درسوا به الإمام شيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب أكا كتابه كونو ثلاثة الأصول. أقول إعلم رحمك الله، إعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. من إعلم رحمك الله أنت من أوكا درسوت منه بي أبي تيرجما أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. ko abe wajibiya anka masaila nani ankulu do. qawluhu yazib na kwa wajibira alwajibu huwa ma yusabu fa'iluhu wa yuwaqibu tarikuhu. wajibi minye min bilalika koikake niyake ibe baraji soro niyatoye janga kata biso. fiqhu la fuqaha bolo wajibi ninde inya marela kika minke niya kebe baraji soro niya toye janga kata ibe sika janga kata. wal mustahabbu huwa ma yusabu fa'iluhu wa la yuwaqibu tarikuhu. nuko mimma mustahabbu oyede min niya ke ibe baraji soro men nima ke janga kata tika وبافهمكم مستحب. والمباه لا ثواب في فعله ولا إقابة في تركه. نوكم مما كم مباه كن نندغرا المباه ويدمي إياك براجتا كليلا أطولي فنا جنغا كتتا نوفي وبافهمه دماء المباه. فقوله يذيب يعني أن حاجة لأمر ليس من المستحب. نشيغوك يجيب نيا يرانككما من فلن نيا يرانككم من فلن أدوني واجب دي مستحب تري ولا من المباح كود دغالين فنتري بل هو من الواجب العيني. نيا واجب دي أفلي كان كوناني من فوق ka ulu kala kudo mustahabute ku kala kudo fin daga lente wajibi de do wajibi min yikerekereya. wajibi de do wajibi min yikerekereya ni masaila munun bina fo iku kala harina kera sinya kele ku ka delila wudo ube iku lamme doni ke baga bolo hari sinya kele ku delila wudo. parce que nyafo chogo minye Abdulaziz Salih Abdulaziz ala Sheikh ale ba foka salasatu usulu kono aqul la yazuzu taqlid fil aqaid inda ahli sunna wal jamaa.
لا يجوز التقليد في العقائد عند أهل السنة والجماعة كم من عقيدة قوية أهل السنة والجماعة بلو كفم من مغولة عقيدة قولا قوتالا كون تقليد تنيا عقيدة قولا عقيدة كوني فويكا كلا وبيكا لم كرمو بلو كالا دي تقليد عقيدة قولا فو عقيدة كلا دي وبيكا لم كرمو بلو ناكا دليلو donc o de ya to Cheikh Salih Fawzani fana ko ya kon na ko a wajibira ko nin te mustahabu nin ko inte mustahabu e ko daga lente ni nye wajibi de min yi kere ya fa idza tarakna ta'allum hadhihi al-masail ni masaila munun fulen ni nye nanye nunun doni toye kanunun kala ko do nanyu toye fa innana na'asam ambe junubu de so ni masaila munun bena kala namu kala nanyu kala litoye ambe junubu de soro li anna haja sanul wajibi parce que wajibi yo ode lamu yaqul yustahabbu lana Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ma fo ko akanunendo anye aw yustahsanu lana ube akanye amma o ma fode bal qala yajibu alaina akwa be wajibi ya ankade ujuban واجب له والوجوب معناه الحتم واجب يمين بلا لك جاك ويكاك من تركه يعصم نمغم وياتو بجنوب صرو لأن العلم لا يحصل عليه إلا بالتعلم parce que نونون تسيكا دو أبرافوكو كلاكو دودي والتعلم يحتاج إلى عناية وجهد ووقت كلام فنا أبي حتاجيا iki makodwala abe hatagiya ika ijija abe hatagiya wakati fanama waya hataju ila fahami abe hatagiya kata famu fanama wa ila hudurul qalbi abe hatagiya fana ika dusukun kake nibe kala nyorola idusukun sabatilen kake idusukun kake aka hadari kake ka kala nofe haja huwa ta'allum nuko kala amana yeninde ta'allumu abe hatagiya ki makodwala تعلم أبيها تجي والجهدي أبيها تجي يرججما تعلم أبيها تجي وقتما تعلم أبيها تجي إباك كمين كلايكا فامو تعلم أبيها تجي كلانيرو لايكا دسكون كسروي هذا هو التعلم وقوله 40 مسائل ناكم مسائل ناني يعني مباحث سمئة مسائل mana ko do de segelin uyu kuwele ko masaila munna li annaha yazibu an yushala anha wa an yuana biha nu ko masaila kore munye nin ko sugu minu fulen ninye awajibra ika iku nyininka ku ka hamiye ika haminuye ku nyininka don ba fo fana munna ukuma masaila pasga bina nin ko munu fo ibe nyininka wulude la kaburu kono nyininka libeke ika kaburu kono nunu deka odi ato ko masaila ko nyinin kalifew ibe nyinin kula kaburu kono tumama ayo fa ko al masailatul ula al ilm ko masaila folo mana ko munu fulen ni na ko wajibran kan ko kala ko folo ye munye doni qawluhu al ilm al murad bil ilm huna huwa ilmu shar'i na ko doni alla nyini ye doni sugum minye ya sariya doni li'anna huwa alladhi yajibu ta'allumuhu parce que sariya doni ode wajibiye ka sariya kala ka do de wajibe wa hadhihi al-masail yajibu ta'allumuha ala kulli muslim ni masaila mun fulin ninye nu bena fo awajibira silama kele kai kanunun kala kudo min zakari ni yace ya wajibra ika nin masailan nani kala kudo aw unsa ube ni muso da wajibri kai kan nin masailan nani kala kudo aw hurri ube ni horoye a wajibri kan masailan nani ko kala kudo aw abudi ube ni jonye a wajibri kan nin masailan nani ko kala kudo aw qaniyi ni setigide a wajibri kai kan nin masailan nani kala kudo aw faghiri ube ni fantande a wajibre kai kan ni masalanani kala kudo aw suluku ube ni tegelan kuno yere de fenti bolo aw malki ni masakede a wajibi kai ni kan ni masalanani kala kudo
aw suluk ni yo fantande a wajibre kay kan nim masala iku kala kudo kullu muslimu yajibu alayhi an yata'allama hadhihi al-masail al-arba silama be silama kelen a wajibri kan nim masala nani ikan nunun kala kudo wa hada ma yusammihu al-ulama'u bil wajib al-ayni awa wajibi shugu min fulen ne fana don ke bawo bafo ninde ma ko wajibi min yi kere ya وهو الذي يجب على كل أحد من المسلمين ويد واجب من واجب ركم من واجب بلا سلامة كلن كلكا فصلوات الخمس على الرجال والنساء مثال فرلا صلي دورو أبي تشيو كبي مسوكا وصلاة الجماعة في المساجد على الرجال كتصلي جمالا وبي تشيوكا هذا واجب على كل فرد من المسلمين أن يتعلمها مثال لمن يكا فرلا صلي دورو تشوي abu wajibira silama kelen ka ika farla salli duru imbe nyai bolo chukumi ko kala walizalika qala yajibu alaina ninde koso shego ko a wajibira anka wala mu yaqul yazibun ala badina amma ko a wajibiran doka de ko a wajibiran bedeka parce que farla salli duru kala li ibe salli ke annata chugumi o wajibira kelen deka bon nim masailan nani fana wajibira silama kelen deka wodi ato ko alaina anka amma fo a wajibira an doka wa inna ma qala yajibu alaina yani ma shara al muslimina na ko a wajibiran kallani ne silama bede fa haja min al ilm alladhi yajibu ta'allumuhu ala al ayyan ni doni minna a wajibira mo kelen ka ki kere yayi ka kala kado لأن الإلمان على قسمين parce que doni e chogoya fulade القسم الأولى دوني تلفلو ما يجب تعلمها على الأيام دوني مني أكلني واجب بك كي كركريا يارو دوني أتلالينو كتاتلا يرمو فلا وبافو فرض أين وفرض كفاي دوني من chogoya fulade doni sugudo be yum mugo kelen de kere wajibre kay kado doni sugudo be o ye fardun kifaya de ni jamakulu do jorano ye a wajibi bunna kabo silama toka donc doni ni chogo fulade fala yuzaru ahadun bi jahlihi doni min ye fardu aynu ye mugo shite udura soro ala fe nimo kala kodo ni mugo shite udura soro ni o jahiliya وهو ما لا يستقيم الدين إلا به دوني جمعني فرد عينيه دوني من دينا تشكا جونا ني دينا تشكا جو ني أوتي مثل أركان الإسلام الخمسة مثال الإسلامية كجوشندورو التي هي شهادتان شيركما فلا كولو كلا كونيودو وإقام الصلاة فرلا صلي دورو كانت أتولا كوكلا كودو ويتاو zakati ni kan nafulo sera jakama ka jaka bochogo kala kodo wa shawmu ramadana sungalo suni ko chogo ya kala kodo wa hajju baiti llahi alharam ni alayen no yakiye ka shetiye ni be shakata alikaba ka hiju chogo ya kala kado la yajuju lil muslim an yajhalaha ated daga silama shiye ikal ewa nunu ika jahiliya ke nununa ated daga silama suye نيمان نونو كلا كودو بل لا بد أن يتعلمها كاريتي فوسلا مكلين كلا كان نونو دوري لأن تعلم معنى شهادتين إنما هو تعلم العقيدات بس كسير كما فلا فلا كو كلا كو نيدو ويه عقيدة دوني دي عقيدة دوني دوي يتعلم المسلم العقيدة من أجل العمل به أو السلامة إيكا عقيدة دو پروكا بارك ناي ويتعلم ما يدادها من أجل يتجنبه سلاما من بإيكا توحيد عقيدة فنا من بأغرجة من يكا عقيدة تناي نابكا عقيدة غرجة هو يكون فنا كلا قودو پروكي يركولو ساما هاجا مدمون شهادتين أو سيركما فلك اللنجري نيندي وكلا قودو نيبسك على بطو چوكو نيمانا چوكو مكالي fulana fimu fembe seru kuma fula gurjay bolo a wajibri kay ko fana kala ko do puri bi yere koroshi o fana ma chogomi kazalika yata'allam arkan as-salati wa shurut as-salat
abo chogo kele na yemo kelen kere ya ika salli joshu iku kala kudo salli saratu iku kala kudo wajibati salati wa sunani sala salli wajibu iku kala kudo salli sunna iku kala kudo la budda an yata'allama bi tafsili hadhihi al-umura ako karita la fo hada maden kan nin ko kala ku faranfanciya dode nin ko munu fulini nye mugo kele fo ikan nunu kala ku nyedo laysa mujarradan annahu yusalli wa huwa la ya'rifu ahkam salat ko te ka fo be sallite hada maden ka ke kombe sallite ka sorite salli kirido ayi kayfa ya'malu al-insanu amala wa huwa la ya'lam hada maden be se ka barake togori ite bara mindo لا يعلم هذا العمل الذي يوديه هذا مدن بشك بارك تشغري بارا مني بارا إن كان كدي تشغو مني توتو كيف يودي صلاة وهو جاهل بحكامها إبشك سلي ناتي أتغلا تشغدي نيتي سلي كيروتو فلا بد أن يتعلم أحكام الصلاة كاريتي فوق سلي كيروتو ومبتلات الصلاة سلي كتيا فوقو دوري لا بد من تعلم هذا أقول لا بد كارثة فوهر مدين كنونون دوري كذلك أبو تقولا يتعلم أحكام الصلاة يتعلم أحكام الزكاة يبي زكاة ككيرو كرا ويتعلم أحكام الصيام يبي سون ككيرو كرا ويتعلم أحكام الحج يبي هجو فنا ككيرو كرا فإذا أراد أن يحج وجب عليه تعلم أحكام الحج نمو من بافي كتا هيجي awajibire kai hije ka kiru kala kudo wa hakamul umra nimu min ba fi katali muradela awajibire kai kala murad kiru nyedo kudo mini ajala ni wadiya hadhihi ibadata la wajhi al masru puri kashe kan nim baton nati komi akera sariya chogomi wa hada al qism min tila yurma min fulen nye fardu ayni la yu'azzaru ahadu bi jahlihi ni mugo mu kala kudo ujurati bolo ka jahiliya la ujurati bolo alafe uka jahiliya la nima nunun kala kudo wa huwa ma yusamma bil wajib al ayni uba nunun de mako wajibi min kere ya wajibi min kere like ala kulli muslimi silama kelenka donc ninye doni atilama yoroma foloy fardu ayni donc masaila nani min fule ninye ukakala kuka delila udo har na kera sinya kele fardun kifayate mustahabute mubahute faradu ayin mo kan ndo folo ni nyef folo al qismu san min aqsam al ilmi fa huwa ma jaran an zalika min al ahkam shar'iyya doni tila yuruma fulana min jidi lembe silamiya ka kiru doni umma allati tahtaju al ummatu بمجموعها كومن من تنبي فرلا نيغون كاري اما كو بولا وغير لا يحتاجه كل احد بعينه يباسر مغكلن كليتسك حتى يوم كي كركريا نمن تنبي مكو بولا مي يباسر مغكركرون دوبي اكم مكو تولا مثل احكام البيع واحكام المعاملات فرض كفايه دون من فرض كفايه ni jama kulu do doni je wa jorana ye kakala ka do afarda binan toka o ye doni sugu jumai masala sanni fere chogo masala jiya barake nyogo nyaw chogo wa hakamil awqaf wal mawaris wal wasaya misali la waqfu chogo kala kudo o ma wajibi abeka ni jama kulu do yo soro la silama jama kulu la silama o chela ko waqfu chogo yakala afarra binaka gwantoka ciyetila ama wajibi ama bekere ko ka ciyetila kala ni silama jama kulu do sorola doni kaba do sorola ka ciye kala a wajibi binaka gwantoka wal wasaya ani washiya kaw ni mugo munun fatura ibe washiya kam munun ka wulu nyana boli kala ni o ma wajibi abeka ni silama jama kulu do joranoy abinaka bo antoka wa hakamina anin kihati ani furu ka kiru nin fanate fardu ayni ni ye fardu kifaya de ni jama kulu do sorola silamu cela don ke bawo do ye furu ka kiru kala ko do afarda binna ka bantoka wa hakami jinayati ani minye ewa
jogiluye mana ewa nyogon tononi nyogon nyangini fe munun beke jinayatu yode ka mogodo faga ka mogodo jogi bo uluka sara uluka kiri hajihi la budda min halil umma nunu mantu na fu mugo kasro mantu law kan nunun do lakin la yazibun ala kulli faradin min al ummati an yata'allamaha ne ama wajibiya mantu jaman kelen kele ka koy kan nunun kala kudo nunu ye fardu kifayate ni jama kulu do ye nunun kala kudo silamaw cela abinna ka bantoka bal ija ta'allamaha man yahsul bihi al maqsud min al ulama kafa haja ni doni ke bagaw do soro lam manton cela kan nunun kala kunyedo wasakera ulula liyaqumu bi hajati al muslimina min qada'i wa ifta'i wa talim wa ghairi zalika ni silama doni ke bagaw do soro law jorani nununye no be se ka kiru tige mogo ni nyogonche u be se ka fatawa uke u be se ka mogo la dunia anu la nyogonaw ni jama kulu do jorani nunu ye nunun do ate wajibi an toka haja yusamma wajibul kifayi u be ninde wele ko wajibi ko men ni wajibi min ni jama kulu do joranaye ko wasakera harina anto makala alladhi ja khama bihi man yakfi sagata al ism anil baghina fardun kifayu munye wajibul kifayu munye ni jama kulu do sorola silamaw cela no jorani koynye wasakera ulula awa ajnubu binnakabu antoka junubuta antola wa in tarakahu aljami'u asimu jami'a minna yasru silama mantom be moshide masura ancela jama kulu shide masura ancela kan nin doni sugun kala nu be wasabe se ka ken ulune ambe be junubu soro fardun kifaya wode ni jama do sorlancela ulu jorana ya yado junubu borantola men ni mo side masurancela kanunu fana kalambe be junubu soro la budda li ummati min unas ako karite fom jama do ka soro mantona yata'allamuna haja li qismi donika tila yurma fulan min fulan ni uka kala li annahu bi hajati ilay fasiganka haju bala lakin ma yughalu li kulli wahid yajibu alayka me anti shikafu ko awajibira mo kelen ka anta tafaqahu fi hadhihi al-abwab anta fu ko wajibira mo kelen ka min fardun kifaya ika kala kafamu anto fo li'annahu qari la yata'ata haja li kulli ahad paski munu fulen ni mo bete shika nunundo wa inna ma yaqtasu haja bi ahli al-qudrati wa ahli istita'ati min al-ummati nunu mogo de be kerekirani nin doni suguye mogo min na shebuye mogo min nu be sala mantonna wali annahu ja ta'allama haja ba'dul umma qama bil wajibi donc parce que ni fardu kifaya min fulene wajibi ay kifayi min fulene ni jama kulu do soro laka joni ninye wasakera bi khilaf al qism al ula qism al awwal metila yoroma folo doni tila yoroma folo anote togo kala nyere fa kullu wahidun mas'ulu anhu fi nafsihi doni futila folo min temena fardo ayini o wajibra silama kelen kele be e yere de be nyininka ola li'annahu la yumkin an ya'mala hadhihi al'amala illa an ilmi parce que doni munufule bara munufule ka ekere kereya ko iku ke itese ku ka bara foku udode wali haja ninde koso qala shaykhun min yanka karamugo kenye ako yazibu alaina ako awajibranka wala mu yaqul yazibu ala almuslimina ama fa wajibra islamuka aw yajibu ala badihim ubi awajibra islamu doka amofo bal qala yajibu alaina ako awajibran bedeka ay ala kulli wahidin minna wujuban ayniya awajibra mo kelen kele de ka anna wajibi min do fana ayi kere kere de walna lama ako anka do fana aidan qabla ad-dukhul fil mashail ako anka do tuguni sanan ka do masailan nununna anna al-murada bil ilm alladhi yajibu lil ummati imma uzuba ayniya aw kifaiya annahu al-ilmu as-sara'i alladhi jaa bihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam sanan ka do masaila nunu perepere la tigela ako anka do tuguni kafo
doni min ni anko farado aini ube doni mi anko fardun kifaya la nyini ye silamiya sariya doni de ciden ni silamiya sariya min nana ciden ni sariya munun nana kulu kala kudo anko de tilalen do kata tilayuroma fula fo dobe o yi kerekereya dobe o ye fardu kifaya e ankal la nyini be silamiya sariya doni de ma o de tilalen do tilayuroma fula amma ilmu dunawiyu ka ilmu sinaati me akom min ye dina doni wuye komi ewa ijinu minandila ko kala o kala wali hirafi ani bolola bara kalalin wali hisab ani jate wali yadati ani farikolo nyanaje kalalin wali handasati ani engineeria unun yogona kalalin fahaja ilmu mubahu nindoni togode ko fendagale nindoni sugo jiya doni munu fuleninye nin togode ko fendagale mubahu yubahu ta'allumuhu wa qad yajibu hajat al-ummati ilayhi mana jiya doni munun fuleni nya adagara mogo ku kala me ubena wajibi anka wakati juma ni silama manto mako joram minna ukadina kola o wakati mogo do ko kala ko nyana bonya be wajibi abeke wajibi anka o yorodela shiya jiya doni nunu ulu ye ko daga le hunde yajibu ala man yastatu donc ne aya soro silama manton be ambe farale nyogonka ninjiya doni munun fulen ninya amma ko sera adoma fo aka kala ka do de anka barake nay wala min be se ka kala ka do abe wajibo tigi ka kala ka do lakin laysa huwa al-ilmu al-maqsud fi al-Qur'an wa sunnah me jiya doni munun fulen ninya doni min kibariya nana Qur'ana ayawla doni min kibariya nana kidin ka sunna la واللي أثنى الله تعالى على أهله ومدحهم دوني من ألا يؤتقوا التنو ألا يتنوني ساقوا التقوما كوتقوا التنو والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن دوني من نتشيدنكو العلماء ورثة الأنبياء ناقو دوني كبغاو ديه نبي نمو تشيتا بغاو المراد العلم الشرعي لا نيني إسلامية شريعة دوني دي ولا مانا Qur'ana aya nana ka doni fasamantiya fo hadisa sahalu nana ka doni fasamantiya fo Allah ye doni ka baw doni ka baw tanu ciiden fana ko doni ka baw munuma ko al ulama warasatul anbiya o te jiya doni mu yede o ye silamiya sariya doni de ulu be silamiya sariya doni de ka wa ma ilmu dunawiyun faman zahalahu fala isma alayhi me jiya doni munu fulen ni mo min nye jahiliya keno ni mo ma ulu do junubutila ومن تعلمه فهو مباح له نمو من يكلا كدفنا الدغريه وإذا نفى به الأمة فهو ماجور عليه ومصاب عليه بني امين فنا ينجيا دونو كلا إيه سلام منتون نفنايه إبا برجي سروكه مثالي لني مؤمن إنجينيريا دي كلا إيه كا إنجينيريا كي كمشيري دو كادلا كادي سلاموما إبا برجي سروكه mogo min ye kurambara de kala ika kurambala iya ke kasilamiya nafa kasilamiya demena yoro dola iba baraji soroke wala jiya doni munu fule ninye akalani ni hari ni ma do jurgutila ni ya kala adagariye me ni mogo min ya kala ye silama manto nafa na ibo baraji soro wala mata li insan wa huwa yajhalu haja li ilm lam yuqadu alayhi yawm al-qiyamah jiya doni munu fule ninye nanyu dofo ni hari mogo min sara kasoro iman nunun don janga kata tika unofe minali tika unofe qiyama lati mina noye lakinni man mata min mugo sara wa huwa yajhal ilmu shar'i khususa al ilmu daruri ni mugo sara kasoro ye jahili ima silamiya sariya doni imo kala kuma mana doni munun ye darura doni ye katima fa innahu yash'alu anhu yawm al qiyamah ودوني قيامة دولا بينينك أولولا لما لم تتعلم إبينينك منا إمانينك لجيانكونو إكا سلامي سريا دوني دولو جلو لمبالا لماذا لم تسأل منا هر نيما كلمة مغنينك نينا الذي يقال جاء وديا في قبره أيوة مغني نو يا أبلا كقبر كونو نو يا نينك بافو ربي الله نتيجي على دي والإسلام الدين سلامين كالدين دي والنبي محمد صلى الله عليه وسلم كان نبي والنبي محمد صلى الله عليه وسلم
ngan nabi nyuwa muhammadu kisuru nema baka haja yanju ni mogo min yen sera ka iyen nunu kala kudo inu do na kaburu kono inyinin karola iyu jabin ibe kishi ni yu jabi yuqalu lahu malikaw bafo ima min ayni hasalita haja iyen nunu soro chogodi nin jabun nunu iyu kala chogodi iyu soro chogodi yaqulu iba fo qara'tu kitaballahi wa ta'allamtuhu iba fo nyala ka kitabu de kala kado amma leji arada an zalika min mugo min ya kodi ni masaila nunun doni ma imu kala kudo fa innahu yasuila fi khabrihi nu ya tigi nyinen ka kaburu kono fa innahu yaqulu ha la adri abafu ha antado samaitu an-nasa yaquluna shay'a fa qultuhu ni ya min mugo dela ube fendo fo mfana ya fo ntado nye fendo de mugo la dro bafo mfana ya fo fa haja yu'ajjiju alayhi qabrahu an-nara min yashalu fawzana kun nin tigi uba aka kaburu beke tasuma de kamenaka nin de sara jabula wali ya'izu billahi wa yudayyiqa alayhi fihi uba ka kaburu kulala hatta taftalifa adilawun fo minya ka galago yube do nyogona wa yasbihu fi hufrati min hufari nari alaka kaburu bellaba ka kama tasuma dingay munna li'annahu ma dara wala tala parce que minye kaburu nyinin kalibe ke ko saba minka amudo ama doni ke bawo fana nomina amudo ama doni ke bawo fana nomina kullame kun nomina ala fa yuqalu lahu ya malika ba fama la daraitan wala taraita wala aw la talawuta malika ba fu iman nunun kala jiya kono kunyedo doni ke bawo munun tumbe nunun kala jiya kono ema o doni ke bawo nunun ladege kun nomina kan nunun lamu bolo abena do ande bolo ya fa huwa lam yata'allamu wa lam yaqtadi bi ahli al-ilm parce que nin tigi ayre ma kala ka nyedo amadoni ke bawo nomina kullame ka koin ta ubolo wa inma huwa dayu fi hayatihi alkera de kayre labila kanyana ma yakono fa haja alladhi yaqulu ila saqai ila shiqai wa yajib billah ninti la mode be laba kata kunango yama alakan kishi fa qawluhu al-ilm na ko doni haja huwa ilmu shar'i al-matlub minna jama'atan wa furada la nyini islamiya sariya doni de islamiya sariya min doni a nyini no nda anfe jamado wa mo kelen do wa a nyini no nda anfe an ko nyanyini kudo wa huwa ma'rifatullah bi asma'ihi wa sifatihi wa yadaka ala do ni akato nyuma wiye kala dona kam man kutoy wa ma'rifatu haqqihi alaina ani anka alaka hakke do anka wa huwa ibadatu wahdahu la sharika lahu alaka hakke munya anka ka alak kelimpe bato anka na foy fara alakam fa awwal ma yajibu ala al-abd huwa ma'rifatu rabbih awa fi fulu min wajibira jonka ki tigi alado wa kayfa ya'buduhu ani bi tigi alabato chogobe foy ko nyedo donc wodi yato ibn qayyim fana ako wal ilm aqsamu salas ma laha min rabi ولحق جوت بيانه علم بأوصاف الإله وفيله وكذلك الأسماء للرحمن والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المآد ثاني بن قيم كو دوني كو سبادرون دو ناني نتالا دوني من ينين دو هذا مدين في سلامية سريات دوني كاكالا كانيدو كو سبادو كو ناني نتالا ko folo ye munye ka ala do tauhidi folo ilmu bi awsafil ilahi wa filuhu ka ala ka mankutu do ka ala ka ketaw do wa kadhalika li asma'u lirrahman ani ka ala ka togodo uba funninde ma tauhid rububiyya tauhid uluhiyya tauhid al-asma wa sifat bul qayyim ko doni folo ye ninde ka tauhidi do ka ala do ni nye folo
fulanna wal amru wan nahyi alladhi huwa dinuhu doni cogo ya fulanna ala kan nyamaru kan ayi nyamari kan munun ke ayi bali kan munun ke mana kiru silama sariya kiru udo ni doni cogo ya fulanna silama sariya ka kiru ka do nyamaru kan ka do bali kan ka do akon ninde doni cogo ya fulanna sabana wajajahu yawmal maadi sani ani yawmal qiyamah do ala be hadama don sara cogomi abe kosor korosili ke cogomi abe fese ke cogomi abe sagali sarali ke cogomi arjanna don beta arjanna cogomi jannaba don beta jannaba cogomi ko kala ko do ako doni ni sabare nani na tala no ko doni yere ni sabare do nani na tala tauhidi doni ala kelimto ani ala kan nyamar ko na balikaw doni ani sarali yawmal qiyamah do uba funninde mako doni aha وهو معرفة الله ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم تمامي ناكو مسائل الناني أواجب رانكا وكادو أكو فلو يموني دوني أنكو منا دونينكا ودوني فنا نيبون قيموكا كما فاوية أبي منو فين سباني نيوكونجي توحيدي دوني nyamarani balili doni lagara kasara doni min Sheikh Muhammad ibn Wahhab alayko huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu an-nabi sallallahu alaihi wasallam nan ko doni suku juma ko ka ala do an kambe doni min najiya doni intere ka ala do ka chiden do qawluhu huwa ma'rifatullah kayfa ya'rifu al-abdu rabbahu mi hadama de jo ibi tigi ala doni cogo ya jumay ibe ala do cogodi ako ika ala do ika nabi nyuma do ika ala do kala kan nyuma do me dombe ala do cogodi yarifuhu bi ayati wa makhluqatihi jombe ala do na katta man shewde ana kaddam few ni sera shego ka kuma man yorola tamanshe ani makhluqati difference min bunu nyogon chamba foy ako fa min ayatihi al-layl wan-nahar wa min makhluqatihi samsu wal-qamar nuko alaka tamanshe o yesuni tile be nyogon fale mu ba fulu de matamanshe nuko makhluqati as-samsu wal-qamar o yetile kise ani kalo kama yati bayanu haja insha Allah komi nyafo chokomi nunum bangali benani ala sunna ya'rifu Allah bi ayatihi al-kawniyya wa ayatihi al-quraniyya awa jombe ala do na katta manshu ayati kawniyya ibe ala doni woye wa ayati al-quraniyya ani qur'anaka ayaw arafa Allah ibe ala doni ku hija khari al-quran arafa Allah ni qur'anaka kala ibe ala do سبحانه وتعالى أنه هو الذي خلق السماوات والأرض نيقرنا كلام إذن أدوكو على دي سانك بولون فلادا على دي دوما كلون فلادا وأنه هو الذي سقر ما في السماوات والأرض إذن أدوكو هم فين بي سانك بولون فلادا دوما كلون فلادا على دي أبكولو وأنه هو الذي يحيي ويميت نيقرنا كلام إبادو كو على دي بنيانا ملك على دي بفقالك وهو على كل شيء قدر إبادو كو على دي بسفين بلا وأنه الرحمن الرحيم ني قرآن دون إذن أدوكون نيم الله بولين تيجي على ده هنا كركرين لا شبغي على ده فالقرآن يعرف بالله قرآن أبيل الدنيا على ده مسام من كبا قرطالنو وأنه هو الذي أنعم علينا بجميع النعم ني قرآن كلايبين أدوها كونو كو على ده مساي نيما بانكا على ده يا كانكا وأنه هو الذي خلقنا ورزقنا ni qur'ana kala ibadu kono kola de yanda ala de bangar jage fa iza qara'ta al-qur'an arafata rabbaka ni qur'ana kala ibitigi ala do subhanahu wa ta'ala ibitigi ala do bi asma'ihi wa sifatihi wa afwalihi ibitigi ala do ni akatoye ibitigi ala do na kamman kutuye ibitigi ala do na ka kewalewe wa iza nazarta fil kawni arafata rabbaka subhanahu wa ta'ala awa ni lewa ayati kauniya fana laje ibitiga alado ayati alquraniyya
o yede ni ye qur'ana kala ala yere be kuma a yere ka qur'ana sankaba dancogo duma kolo dancogo sankaba yintai dum kolo yintai tengo fe ben sankaba do ne ala de ya kurai o ba fo no ma ayatul qur'aniyya ayatul kauniyya o ye jumai annahu huwa alladhi khalaqa hajal khalqa ayatul kauniyya munye o ba fo de ma ini ba do ko ala de ye nin danfeunda wa saqara hajal kauni nin jiye min fulen ninye ni ko keteli munu fulen ninye ko ala de yuke wa ajarahu bi hikmatihi wa ilmihi ko ala yin nunun bole na ka kodo na ka doni de subhanahu wa ta'ala haja huwa ilmu billahi azza wa jalla nin de ye ka ala do na ko ma'rifatullah abebina faranfansiya ala be do chogodi ala be do ni chogo ya fulade ayati kauniyan wa ayatil qur'aniyya do fana bafu ayati kauniyan wa ayati shar'iyya ayati kauniya jumai sankaba wolon fula duguma kolon fula dolon dugu kolo iru baju hada madu damfeun to o bafu no nirma ayatul kauniya ayatul qur'aniyya aya munum bake ka kala qur'ana kono nu bake ka ala irela donc ako ika ala don ala be doni ni la hala fulade ala be doni la hala fulade wa qawluhu ma'rufan wa ma'rufatu nabiyhi ala be do chogomi anyo fo abe bina prepare latige o donna ala be doni la hala fulade ayati kauniya wa ayati alqur'aniyya ala be doni ni chogoya fulade ibe nununde kala o abora wala ko qawluhu wa ma'rufatu nabiyhi huwa muhammad sallallahu alaihi wasallam na ko yiki ala kan nabi nyima yufana do kisini nema baka li'annahu muballighan anillahi azza wa jalla kan nabi nyuma do ka ciden do o fana lajini juman bala parce que ale de la selikelay kabo ala fe wa huwa alwasitatu baynana wa bayna allahi azza wa jalla fi tabligh risala ciden de ye chamance moye ale de be anni ala ce ka ala ka ciden yalla she amma ala ko kan ninde ke ala ko nin kana ke ale de chamance anni ala ce nabi ala ka ciden yalla samma la buddan ta'rifu man huwa awa karifana tala la budda foy kan nin nabi nyuma dore ado jondo wa ta'rifu nasabahu wa ta'rifu baladahu ciden ka dambe kala kado ciden ka dugu kala kado wa ta'rifu ma jaa bihi sallallahu alaihi wasallam ciden ni minna na akalai kado silama den chama fule sisa nu ko balontan nan ani biteru munum be bido kosobe ani balontan na baw jori baw munum be carte ke baw nganaw boxe ke baw nganaw donkili da nganaw silama den chama be nununde do ugu togodo o ka photo ugu ka telefoni kono ado yire ugu ka photo be doloku mununo ba sakado mais nu yu nyininka kide adambe utese ka foifo hara adugu yire do tese ka fo hara dugu yire do tese ka fo kide ni munana atese ka fuye silama alimami ufule ni sisa nyerete ni jiya bilala nyogona ni ko haramu alimami jonyo utado maka haramu alimami jonyo utado madina haramu alimami jonyo utado me unyininka balon tan na bawla unyininka donkili dan na bawla ubo fuye yoronin kale fo ba ka donkili moroso do fiye puri ka do mkomba do abaka donkili moroso do fiye me akadina alimami baw haramu fulay na tudo ataka cidendo ataka dambedo ataka kabilado ataka dugudo ani minna na atoto taarifu kaifa badahu alwahy cidendo wahaw nana wahaw damina na kana cide machomi foy ko do wa kaifa khama bidawati ila allah azza wa jalla fi makkah wal madina ado ciden jorani dawaye chogomi makka a jorani dawaye chogomi madina o nyanyi ne ko kala ko do taarifu shirata rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau bi iqtisar ciden ka tarihu kala ka do hari na ya soro ima ka tarihu jawn kala doni ke bagaw haminani nu fane ka kitabu do dila ka tarihu surunya kono
hari ni ba ka tarihu kala tarihu munun ka suru hari ni be ulu de kala ciden tarihu kala hari ni ma wa tarihu jannunun kala rasul sallallahu alaihi wasallam huwa muhammad ibn abdullah alaka cide atogo de muhammadu abdullah denkedo ibn abdul muntalab fana denya abdullah ya ibn hasimi denya abdul muntalab ibn abdul manaf denye hasimi ila akhir an-nasab an-nabawi alladhi yantahi ila ibrahim alayhi salatu wassalam kata ciden ka dambe na ka kabila banyorola ciden ka dambe na ka kabila betabba ibrahim dela parce que arabu bora ismaila dela ciden bora ismaila faye ibrahima ninde ye kasurunya nin kala ka don tarifu kayfa asha qabla al-bi'sati ciden do sani ciden ka ke cidenya anyana mayra chogodi sana ka ke cidenya akanyana maya tumbe chogodi wa kayfa jaahu al-wahy min Allah azza wa jalla akalaika nyedo hari ni ba lamme don ka bawdo bolo hari shinya kele wa hauna na cide ma chogodi o ma jaa amila alayhi salatu wa salam bi bi'satihi ibada bi'satihi wa hauna na ma jaa amila alayhi salatu wa salam awa adofana cidenye munke bada bi'satihi akelen ko fe ka ke cidenye aye munke o fana kala kodo an ko sani cidenya kana ama atumbe chogodi onyedo wa hawu damina na kana ama chogodi onyedo aha ciden ke aka bara ke chogo kera chogodi akelen ko fe ka ke cidenye aye bara ke chogodi tarifu jalika bidirasati sirati sallallahu alaihi wasallam nunun kala kodo ikata ube nunun be nyodo chogodi nunun be nyodo ni ciden ka sira ni ciden ka nyanama ya chogo kala lide wala yaliqa bil muslim amman kan islamai an yaji hal rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikafili ciden made kayfa tatabba shakhsan wa anta la ta'rifuhu kayfa tatba shakhsa wa anta la ta'rifuhu ibe tugu mogoko chogodi ni tembindo haja ghairu maqul min tesaka do hakilila ibe tugu mogoko itado obesaka ke chogodi la hawla wala quwwata illa billah balumo anjigine jamana nunun jigine dinga kona do fule ya folo kide min cira ema eto do ita kala halado ita kanya do ebe tugu la chogodi ema yeya ema nchogo yede ebe ciden tafo nimba fo ko la gadare kote ebe ciden tafo abafo ko na ya yare salalate ebe ciden tafo ale ba fo ko fiqhu kote ciden tafo ale ba fo ko ma ba fulana kote ebe ciden tafo ale ba fo shehu fulana kote ebe ciden tafo ale ba fo ammo kew ebe ciden tafo ba fo an fa koro ebe ciden tafo ba fo amba jamana mine laiste jamana do ebe ciden tafo ambe jamana demokrasi jamana do ciden ma dode ama dode ni ciden dona ciden ta fora ciden ta yera ni shite ye kenaka mo shite nununyira mo shitu ira o de ya to iman kala halaya an ba fo muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam me antu gulenta ko basiranta do anta ni ma bo gonyogona amma nu shego gonyogona an nyana sira be se ka soro ciden bolo chogomi ni tugura ko abila se arjannama jamanan kono abambulo fana kum mo wore fana be ulu fana kadda mana sira be ni tugura ulu ko fana ko bido arjanna kono taw ciden do nawa amado jamanayin kono jahiliya min fule nin jamanayin kono filibantiya min fule jamanayin kono a folo shegu ye fula min fo ya folo alama nyedo cide manyedo ambode filibantiya la folo jamana kadinga folo fule ala donente nin jamanayin kono ciden donente ni ala donna dingne sote faraka ni ala donna kaburu tigite faraka ni ala donna jinyete fara alaka jamana kono ya ni ala donna iri barikate nyine ka fara alaka ni ala mado ni ciden donna shegu ka tabulo te ye shegu boloya tabulo rete ya na ya suru ciden donna haqiqa tabulo rete ya tabulo kelende do ciden ni minna na sallallahu alaihi wasallam min niya ye ala
ani iriw ma bɔ ɲɔgɔn na ni kaburu ma bɔ ɲɔgɔn na ni dingɛso ma bɔ ɲɔgɔn na ala ma kala ka dɔ dɛ n'i y'a ye ciden ta bɛ fɔ karamɔgɔ ta bɛ fɔ ciden ta bɛ fɔ seku ta bɛ fɔ u b'a fɔ ciden ka sunna filɛ u b'a fɔ anw bɛ nin tere ka masina de la ciden ma dɔ dɛ donc o la fo ninnu de ka kala kɛ ɲɛdɔn ni ninnu kalanna ka ɲɛdɔn nin de tɔgɔ ko silama i bɛ ala dɔ ka bato a bato cogo ɲuman na i bɛ ciden dɔ ka bato a bato cogo ɲuman na donc a bɛ komi wagati ɲɛ tigɛ سبحانك اللهم ربنا بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك